Hakha Tawngchanchinthar ilongai thaang achar tu ma som tuangi tungkum sen di chumani township thewani ani ang minister pusurthat COVID-19 awang in tungkum sen di chumani khwa chewa ani lo chuan mani township chewani ani ang ti in chinram sarkar spokesman municipal electric minister pusurthat chuan January ni riat ad Hakha Times ne na asoi COVID-19 awanga rampum kan buai na chu soilan kher ngai lovin kan cheu in arin om kumdanga chuan ko pui pakhat ete a kumtin kan man chin CND ani ti kan cheu ome ama ero chumian waram chunga health department ten chuminia chuan in mang theyang min di na chungchanga an sonzel awang in mani khwa ani lo le mani township chewa mi somthum aya tam lo ten kan man angai ani ati he thila hian meeting voi khat kan nei to a thulai relo omri lo awang in meeting kan nei le nge kan ring ani ti in minister pusurthat chuan Hakha Times ne na asoi chin national day hi budget tam tak manga siam ni in an thlen na khwa le rampo moi the ang bera chei chin ani a tunkum hi paletwa a nei tu ni in kana omri awang in le COVID-19 boruak awang in nei the ani don talo ani matupi khwa in district an hu tharlom puina nei an tumpo COVID-19 awang in kumtang angin kan nei the don lo ani anti Village Council President chu March Thachunga than an ni ang Village Council President Sanghi Somni pakhat chu March Thachunga than fel an ni don ti January ni riat khan kan thu don na chuan asoi Village Council President khan na dan pui thum an siam rem hnuwa an dan thar topic pariat na chuan veng ni lawa khwa a VCP than ne hi kho pakhat enkol tu president din hun ne na in anga an enkol thei hun hi kum ni ai tam ani theilawa alak lo a in than na an nei ani chuan term khat ani thei don lo ti in an soi Hakha Township chunga veng le khoshang shanga VCP than na General Administration Department umin u chuan Hakha veng le khwa zongzong po March Thachunga in than na kan nei anga VCP lo ni to sa te chu voi khat cheu chair president an ni thei to don ani ti in the Hakha Times ne na asoi bok tuna VCP ni lai mek te hi khotina an term hi March ni somthum pakhat sang hi somhi pakhat a zotur ani a athar an thlan tin te hi April ni khat sang hi somhi pakhata an thok chanang chumi ma March Thachung chuan in than fel ani ang ati Union Minister Officer Sanghi Somni December ni Somni Pani Danthar number 454 by 2020 aving le khwa dana voi ni atana an siam that chu mi zongjong in an shat theinan an lan tir to ani ati Hakha COVID-19 positive mi somli pakhat mu an ni a mi somthum pali an dam to Hakha COVID-19 positive mi somli pakhat zinga mi somthum pali chu an tidam to a mi pasari te chu dam doi ina enkol mek an ni ti January ni riat khan thu kan dong he thila Hakha Township Health Department Officer Dr. Leizing chuan tuntlenga COVID-19 positive an hu chu ati hi mi somli pakhat ni in pasari chu enkol mek an ni a facility quarantine om hi mi zati panga ni in mun panga a anda thoma hotel chunga quarantine pon om ve bok ati quarantine anda tamzo khi kol atanga local le tender le an na awanga hita local ti ani hlom ti in the Hakha Times ne na asoi chinram chunga tatim township a cham positive an pung zel ma sala ke ni Hakha chuan tu thengin kho chunga in kai chong an omri lau ti in thu kan dong khazong kha tun chum the Hakha Times Chanchinthar kan puan thei te chu ani e